Ja bih prije svega čestitao ekipi Kaštele na izuzetno dobroj igri. Mi smo znali gdje dolazimo i nismo imali prevelike ambicije. Smo trenutno lošija ekipa. Ovu utakmicu smo osobno nastojali iskoristiti da dobijemo jedno samopouzdanje, da vidimo i ovdje da se odmjerimo sa kvalitetnijom ekipom od sebe, tako da steknemo jednu mirnoću kroz duži niz utakmica. Inače, problem nam je bio da puno osciliramo, vidjelo se u ovoj utakmici, igramo promjenljivo, jedan dio seta smo kvalitetni, drugi padnemo na skoro početničku razinu, a onda se nastojimo dizati i naravno da tu nemamo šanse dobiti utakmicu. Ponavljam, još jedan put čestitao ekipi Kaštele na iznimnoj igri. Vidi se da je to organiziran i kvalitetan klub, vidi se da ga vode kvalitetni i ozbiljni treneri, tako da mislim da je to sa punim pravom ta ekipa može konkurirati Zagrebačkoj Mladosti za prvaka Hrvatske. Pa mislim da smo zasluženo pobjedili, čestitam mojoj ekipi. Iskreno rečeno da znamo, možda do prije 2 dana prije utakmice nismo znali koji je protivnik, zato što smo se pripremali za Mursu, odnosno Split. Međutim, mislim da smo u jako dobrom ritmu nakon one izolacije, odnosno netreniranja od 10 dana. Pokazali smo neki određeni grč u nekim momentima drugog seta, ali to je normalno za ekipu koja je nova i koja je pomlađena. Mislim da lagano dolazimo u formu, sve bolji smo u obaveznoj igri i evo, jedva čekamo protivnike kao što su Mursa, kao što je Split, koji su ekipe s kojima se mi možemo sigurno nositi i htjeli bi što bolje završiti ovu polusezonu. U subotu je za sada izvjesno kup sa Siskom, četvrtfinale, nećemo skrivati da želimo ići dalje, ali isto tako moramo odigrati jednu dobru partiju u Sisku protiv nezgodnog domaćina, posebno kada igra doma. Napravit ćemo sve da se spremimo i da se plasiramo u polufinalu.